kasalukuyan niya po naman pong magpalago. Ne po, makalbagya pa po mata, hopefully po by Monday, kaya betane, mamalit na sigurong makeup, ne, o kaya, painawala pa mong bengi, agad na lang matudtud. Kaya po talaban albeta mo, mag-shoutout kayo po, mag-comment kayo, king katamong Facebook Live, nung ating ko pong buling i-shoutout o i-greet, na happy birthday, binyag, debut, kasal, anniversary, na ano yaman yan, at nung burin niya pong aminan, o kapabalo kayong krasyo na krasyo, malyariya na naman pong i-comment dyan. And siyempre, nga ning Aldo ngay tingi, atin tamo pong bida. Nino po rin bida nga rin, siyempre rin kaya katamo pong birthday celebrants. Happy birthday, Kang Jason Makasakit. Happy birthday kaya ka, marakarano na ning Starbucks na, dakal niyang pag-Starbucks ngayon eh. Uling birthday na. Happy birthday, Sir Jason Makasakit. Happy birthday, king kanakong schoolmate, king Pampanga School, batchmate, batch 99, Beverly Jane Goko, Alangkupa, Singlago, Manibat High School hanggang eni. Wishing you good health and dakal blessings. Happy birthday, Beverly Jane Goko. Ninong! Ninong keking kasalini. Happy birthday, Ninong Ton Salunga. Siyempre, Ninong Ton, pangadi ko yung kayang kabulasan, yung kayang sikanan, yung kayang pamikakatawan. Gana-gana sanang buri mong gawan ngayon ng birthday mo, marapat. At nung ating sobra king handa mo, Ninong, balo mo na yung gawan. Iayuda mo na padala mo na ketang-ke kami. Happy birthday, Ninong Ton Salunga. Birthday na naman, birthday din ni Zeres Ann Infantado. Nung mig Tagalog ko po, syempre, den viewers tamo po tayo, de pointin dyan yung kakatamang greetings. Happy birthday sa'yo, Miss Ann. Sana'y maging masaya po ang inyong birthday ngayong araw na ito. At kung kayo po ay magpapadala ng ayuda at ano pa man, maghahanda kayo, mabusog nyo sana lahat ng inyong mga bisita. Happy birthday, Miss Zeres Ann Infantado. Happy birthday, Madam Emily Estrabillo Laksina, the significant other of Boss Alan Laksina, kini pong LGC. Emily, sana ganang birthday wishes mo ngayon Aldo ngay matupad. Sana maging masaya in celebration nyo. Kaya bay Boss Alan and Karen Kakekang anak. Ganagana sanang bisita mo ngayon birthday mo kumabsi. And hope to see you soon. Maluwat na nahang akakit. Happy birthday, Ma'am Emily Estrabillo Laksina. Excuse me po. Excuse me po. Pasintabi po kay namaya pang Mike Enriquez. Happy birthday mo naman kang Ray Van Lugto. Talapag-obra na po ng Green City Medical Center i Ray Van. And sasahop po yan. Istong ating ko pong kukutang kaya. Ray Van, sana ganang wish mo, mapalyari, kining birthday mo. And sana pakabsi mo rin kayabe mo king ospital, king kekang tao. And Ray-Ban, sana ganang pangarap mo matupad pa. Happy birthday, Ray-Ban Lugto. Birthday na naman Ma'am Erlyn Due, the significant other of Boss Jojo Due. Ma'am Erlyn, talagang kalago na pong Ma'am Erlyn. Yan talagang makaltoya pa yung kayang gold bracelet. And kayang birthday yun, sana po maging masaya kayo. Yung pong kayabayan na po ng kayong pamilya. And palagay ko po, libre na ko pong Sir Jojo kanyan magpa-dinner. Ya uling birthday you. Again, happy birthday, Ma'am Erlyn Due. Ayan, kalago na pong kalago, ng kanahong kakalaguran. Happy birthday,
Lian Giorella Cruz. Lian, anong meron ngayon sa inyo? May handaan ba? And wishing you good health and maraming blessings. Sana nga gusto mong maabot sa buhay, maabot mo. And kung mayroong handaan na, Lian, mo ko sana kakalingwang kukumbiran, no? Kaya pag Sharon, nung sakaling kumiras ka ang birthday mo. Again, happy birthday, Lian Giorella Cruz. Birthday ng Manuel Mercado ng Don Bosco Academy Batch 98. Basta Mercado, masanting alalaki. Happy birthday, Boss Manuel Mercado. Birthday na naman ng kahumalagong pinsan at yuking abroad, Mieni. Happy birthday, Joanna Jose Magtoto David. Sana masaya yung birthday mong Yeni, kaya very paring Lenny, din kaya kayong anak, ne? And hopefully, potamuli kayong pasibayo. Muho kalingwan pagdalang pasibayong chocolate. And syempre, pangadi ko kaya kayong kabulasan buong pamilya. And syempre, detamburi mong nasa ning puso mo, din pararasan mo kembe, akwa mo nga. Happy birthday, Jose Magtoto David. Then pong bisa pa nga magpa-shoutout isi-send nyo lang mo po rin at nung ating kayo naman pong share para kilking kikatamong question of the week. Malyariya pong i-comment yan kikatamong Facebook Live na niwaring kikatamong question of the week. Nanong kontento video yung pekaburi mong Alben King Social Media. I-comment nyo na po rin basantala po baya po mayari yung kikatamong programa. Oy na po rin balitang balen, balita Kiatilabuad, Kapampangan. Minarangkada na yung campaign period para kareng kandidato king barangay at sangguniang kabataan elections na punaldo ng Webis, October 19. Kayag nananiti ang paganakaning COMELEC na panatilyan niyang non-partisan ing BSKE. Balahos mo naman kanuing pamagmante ng komisyon kareng kandidatong etataluki kareng batas ning alalan. Ning detalye king report ng Jennifer Salenga. Kasabening mumunang Aldon, ing pamangampanya karing kakandidato para king barangay at sangguniang kabataan election so BSKE 2023, pasibayo ng pega na kaning COMELEC, ing panatilyan niyang non-partisan iti. Ang barangay election ay tinatawag natin na non-partisan. Dahil ito ay non-partisan, ibig sabihin, hinahayaan natin ang mga kandidato sa barangay na sa kanila lamang wala ng partisipasyon ng outside political influence, kagaya ng influensya ng partido ni mayor or partido ng kalaban ni mayor. So, hindi natin hinahayaan doon sa barangay level na magkaroon ng partido. Bagkos sila ay tinitingnan natin bilang independyente. Bilang pekamalating political unit king bansa, kano dapat may impluensya ng pamanungkulan king barangay. Emo naman may apektuan ng pamamiyang serbisyo karing komunidad na sasakupan. So, dapat, ito, very neutral ang barangay officials natin. Hindi sila namumulitika. Walang nagsasabi sa kanila na, ayan, kaaway ko sa politika, huwag mong tutulungan yan. Kawawa naman ang nasa barangay. Okay. So, yun ang very reason kung bakit ang barangay election natin is non-partisan. Para ang taong bayan, yung mga nasa barangay, katanggapin nila ang tulong, serbisyo ng barangay na walang bahid ng politika. Kaugne naniti dagdag paganakana pa ng COMELEC karing kandidato antimurin karing local government units o LGUs na bawal ang makyabe karing aktibidad ng kandidato kalupan na mo ning pamamiyang ayuda uling ko konsideraya iting vote buying. Bistaman malyari dalang pangampanya ding local officials ding BSKE candidates, kano dapat gumamit pondo iba't king munisipyo, City Hall, ban mag-promote partikular a kandidato. Parehong prohibition mo naman ning patupad karing national government agencies, kalupan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Public Works and Highways. Sa mga ganyang bagay, meron tayong batas na COMELEC resolution na nagbabawal sa pagbigay ng mga assistance sa mga
tao na in need. Kailangan nila una ng approval ng commission. Pero ang gusto lang nating sabihin, kung hindi sila humingi ng exemption, bawal po yun. Minunaneng memye babala ing COMELEC ing striktong implementasyon daring batas king eleksyon. Metong king pakatutukan na kanuning komisyon ing vote buying o pamanyaling boto. Bawal mo naman ing pamamyang ballers, t-shirts, kopya o nanumang miki economic value. Uling ko konsiderada la pamurin din ing forma ning vote buying. King Pampanga, atlong kaso ning vote buying ing simpada king COMELEC Region 3. Panenaya namo kaning rekomendasyon daring COMELEC lawyers, mangkanita formal na lang midaluman kaso. Kabang atsuno man king 675 ding midi ng show cause order, paulining premature campaigning. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. May katanggap lang 500,000 pesos ng kada pamilyada ring atlong overseas Filipino workers o OFW. Ami ang ubiyeking giyera king Israel, agpangkang House Speaker Martin Romualdez, anyang milabas sa Miyerkules, October 18. Personal neng pintalan Romualdez yung pamilya ng kabayan caregiver ay Paul Vincent Castelvi, ame dami mo naman king gulo king Israel. Kaya bineng may kirami Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. at Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Inabot na rin Romualdez ing 500,000 pesos a financial assistance kareng pengari ng Castelvi. Ring representatives na naman ning Office of the Speaker at ning Tinggog Party List ing migparalaking cash aid kareng pamilya daring caregivers ari Loretta Alacre ning Negros Occidental at Angeline Aguirre ning Pangasinan mayang umunaman biye pauli ning Hamas attack. Samantala sinigurado ng Romualdez marepatriate lang agad ding katawan daring meteng OFW. Kita pong milabas sa balita parikil king eleksyon. Siyempre, amuyutan tala po rin kaya katamong kandidato na taluki po kareng miyayaliwang batas, guidelines sa patupad din COMELEC, kaya pong istong pamangampanya, and then pong kaya katamong miyamalin na isto pong ating kong ikit gewada pong bawal kaya pamangampanya rin ng kandidato, malyari ko pong sumbong, baka nitang nung sakali, uling ngayla tutupad, ma-disqualify la po. Basta po apatunayan, apal tutu, itang karelang violations kareng patupad din COMELEC. Samantala, kita naman pong saup, masanting pong balita ini, kareng pong pamilya daring miyang ubie, miyapiaktuan kayang pong gulo, keng gera, keng Israel, and kareng pong bisa pa pong muli na kiyatiking labod Kapampangan, makipag-ugnayan kayo po, punta ko po king embasita mo, at para tangyo po karela in kaya kayong nasa na may balik na po Candy Pilipinas. Samantala, may bansa ganyang metong kareng Cities of Legacy king Mabilog Ayatu in Clark Freeport and Special Economic Zone king milabas at 2023 Asia Pacific City Summit amerapat keng Brisbane, Australia, anyong October 13. Pauli na kano itining disenyo na ning lugar antimong sustainable, future-ready, ampong people-centered. Agpang kang Engineer Joshua Bingkang, ing President and Chief Executive Officer na ning Bases Conversion and Development Authority o BCDA, isumuka nung mayaw siyang Philippines City of Legacy in Clark, uling magsilbiya naman ning lugar antimong economic center. Maragulya kanu sa opiti kareng miyaliwang issue keng Metro Manila, ampong urban areas, kaluban na ning congestion, unemployment, ampo pang traffic. Strategic siya naman kanuing ing lokasyon na ning Clark, ampong accessibility, pauli na ning Clark International Airport, ampo ning Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Bukod pa keti, malapit na larin mika-access ng commuters keng North-South Commuter Railway. Talagang taglos-taglos na po yung paminono na po ning Clark, dakal na po talagang development ken na talagang makasawop karempong negosyante, actually hanggang po kareng atleta uling pong kitang New Clark City, and pangadita mo po taglos-taglos ini
hanggang ma-realize po yung potential na ning Clark. Samantala, biglat dane ing seasonal exhibit ning Kapampangan Pottery akuran king Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAUCKS anyang milabas sa Miyerkules, October 18. CKS Museum Curator Alex Castro ing meni muna king pamagdake karang tinagon king detalye ning kayang exhibit aakit king lobby ning museo. Agpang kang Roby Tantingco, Director ng HAUCKS at inyang makabang tradisyon ng pottery making tareng Kapampangan. Ana pa, posible ka ng unique yung gagamitin clay uling bukod kayong iba't sa kareng ilog ing mud o burak at silt na nini sa samot da naman ng pyroclastic material iba't kayong Mount Pinatubo. Kasabi na nini, aning mini-launching o exhibit pala, ing launching na ning bayong series ing HAUCKS sa Poesya at Polosa. Nung nuka rin kinantada rin mapilang estudyante rin Kapampangan version da rin trending songs ngeni. Reniri Laura Sofia Bondok, Heather Luis Osera, Beatrice Bajay, at Jan Adriel de la Cruz. Kaya bay HAU, kanya pong HAU Apple Diap Music o kaya bede po HAU Apple Diap Music Studio Advisor Leonardo Calma. Bala ko sa mismo yung Apple Diaping karelang akayabe na ning Black Eyed Peas. Ne? Migalya namang pyesa king Kapampangan ding may alibang local artist kaya biyakyan ni Poeta Aloriado Alvin Ignacio akilala king Ausa Bertong Isponga ing young poet ay Joshua Valencia at spoken word artist si Bat Paper Soul ay Arlene Salonga. Arlene Salonga po, kaya tayo pong talapag-obra. Yan po nga Hakatsukan TV screens. Yapin po yan ni Arlene Salonga. Tinagon kayang event ng Kapampangan artist ay Doji Aguinaldo ang poreng may piling senior high school students sa ning HAU. Magplano naman ng HAUCKS sa gawan rin regular event ing Poesya at Polosa. Congratulations po kay HAUCKS, kay meron na naman pong successful event and activity ang makaparagil po kay pamanggambol kay Amanong Siswan, pati na po kay kasalisayan and kultura na po ni Kapampangan. Kempong pamakitago na ini. Pakilala tanan na po rin digital TV viewers of the day. Aray ni po rin ni Reng Mikyabe king kikatamong digital test broadcast. Impong mo muna Marco Angelo Geneston Lucas na po ning Tarlac City, kempong probinsya ning Tarlac, maka-background niya po itang kakambal ko, itang TV na. Malbeya po through TV Plus. Yan, talagang mix kanya king kikatamong digital test broadcast. Ing kakatamong tutuking digital viewer of the day, nino ya? Nadwala rin. Wala na atang Francine, metong yamo. Kadwa po Justin Mendoza na po ng City of San Fernando, Pampanga. Askan niya po yung kakatamong palage through For the Box. Karen pong kakatamong memalen, Nung pong bisa kayo naman pong miyabe, Kenny, mag-selfie na kayo po kareng kaya kayong kagulutan niya po yung kaya kayong TV. Kabang malbe kayo po kayong CLTV 36, kabang mag-digital test broadcast, tama po. Send nyo lang po rin pictures yung king official Facebook page ng CLTV 36 at CLTV 36 official. Oren po ring balita king kaya katawang balene. Eko po mama ko, king pamanalbe, uling king pamagbalik na po ni Nano Pata, pakibaluan tamo nung makananoya kaya ing seguridad at maging sistema ng trapiko, king Aldo na po ng Giant Lantern Festival 2023. Magbalik ka po ing Nano Pata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Is ng kaswelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, At magbalik po yung kaya kayong programang Nano Pata, bayo tayo po ibalaw sa kaya katawang kadwang dakin ng kaya katawang programa. Buri ko pa mo pong shoutout, din kaya katamo pong mig-message, ne? Maria Joy B. Santos, sabi na, happy birthday. Nino pong buri yung great happy birthday? Ma'am Mary Joy, kung nino manita, happy birthday to you. Ma'am Erlyn Due, thank you Sir Jody and CLTV 36, ketang greetings, more power. Happy birthday po pasubayo kayo, Ma'am Erlyn. Madam Ditas Dison Simbulan, ana po, maya pagtuan, mangantana po, tortang babi with paro, nyam. Itang torta na kano, bulog na babi, ampong paro. O, diba? May amaze kayo, Ken. No, ka rin kayo pa. Taglusto lang pong padala. Rin kaya kayong pa-shoutout or messages. Basan tala po rin kaya katamong programa. And kaya katamong pong pamitalamitam ngayon ni, metong po ka rin pakapaninayan. At pakantabayan ng event kayong Kapaskuhan, lalo na po kayong City of San Fernando at kayong Ketilabot Kapampangan, ing Ligligan Parul o ing Giant Lantern Festival. Of course, metong ka rin burita mong abalo. Itang nung muntata mo bang Malbe ka rin o kaya nung dumalanta mo kayong Sudad San Fernando, king Aldo nga iti makanano yung mapalyari, makanano yung security, makanano yung safety, makanano yung traffic, o si Map po. May sawol ko po sintingan, kareng kaya katamong bisita, ngini pong Aldo ngay ni. Kaya betala po ngini ring mamuntukan king Committee on Public Health and Safety bang pakibatan, remput kutang nyo makaparikil kaniti. Siyempre, nung ating kayong buring kutang muna mang karemalyaryo pong i-message, mumuna pong kaya betamo yung pong chairperson ni Committee on Public Health, Security, Safety, and Traffic na po ng JLF 2023, is Sir Raymond Del Rosario. Kaya niya mo naman po, yung co-chairperson na ay Sir Louie Clemente. Lawen nyo po, nung talagang tutoy itang sinabi ko kaya kayong mesawol ko po sintingan. O rin po rin kaya katamong bisita. O, diba? Bala mo po at suy John Lloyd, ampoy Piolo Pascual, King Studio tamo kanini. Siyempre, Sir Raymond,
Shout out mo parang buri mong i-shout out, din buri mong i-greet, din kayabe tamo keng CDRMO. And din kakaluguran, pota, tumabog laki ka hanggang marlas kang Lulto TV. Go ahead, Sir Raymond. May pa aldo po kaya kayo, Sir Jody, at karen pong kaya kayong talapanalbe, kening nanupata, kay TCL TV 36. Shout out, karen kaya katamong kaya po king obra. Siyempre, king CDRMO, then pong San Fernando Rescue Unit, at tingin ka ng miyembro na ning incident management team ning City of San Fernando, Pampanga. Ayan. Tutuki, siyempre, tayo pwedeng kalingwan. Sir Louie, nino rin buri mong i-shout out? Kakalaguran na Jody, maya pa Aldo po, kareng talatuki na po nin kayong programang nanupata. Siyempre, buri ko lang pong i-shoutout din ka na akong kayabe king si Posco. Lalong-lalo na po rin yung mga pilang pong staff celebrate birthday do. Engineer Carenzo, Dale, ang po Nadine, ang po Raul Ice. Happy birthday po kayo at karen pong kabalenta mo, kasyudad mo, maya pa Aldo po kayo. Karakaldang mig birthday keng si Posco. Tayo miraguwa tapen naman itang birthday na ka rin. Pero kaya katamang pamitalamitan ko ng tano rin kaya katamang bisita. Sir Raymond, imbalo ko in committee ngayon ni mo keng CDRMO, mo keng si Posco. Ninula pa rin kayabe tamo kaya ng committee lang? Opo, actually, yung kakatamo pong committee under the executive committee na ning Giant Lantern Festival 2023, apin po itang Committee on Public Health, Safety, Security, and Traffic. Nepo. So, din kaya betamo po keni, apin mo naman detang bubuo, detang amanwan tamong incident management team. Nanungno ka rin, yung kakatamo pong command structure is the Unified Command. So, kaya tayo po yung kakatamong Chief of Police, si Colonel Preston Bagangan, siyempre, yung CDRMO. Kaya tayo po yung kakatamong City Health Officer, Dr. Rowena Salas. At yung kakatamong Fire Marshal, Bayuya. Yung kakatamong Fire Marshal, Major Buta. Siyempre, bubuo rin po ka rin deta pong opisina nga reta. At may ayaliwa pang partners tamo kareng civil society organizations. And abetaya rin ng NICA, yung kakatamong committee, in Office of Civil Defense. Of course, this is in close coordination also with the other committees, particularly kempong kakatamong physical arrangement na panimuna ng Engineer Mendoza. Alright. Sir Louie, siyempre, anyamilaba sa banwa, kayo, you are one of the key part na ning kakatamong committee. Anya pong milaba sa banwa, nanula portang maging assessment siyo? Of course, uli pong traffic ya talaga itang kaya kami pekamandato. Matula ko naman pong babalita kaya kayo, kitang may labasan na assessment na medyo maging masalese naman po yung making traffic management during the celebration natin po ni kakatamong ligligan. But of course, ngayon po, syempre, aliwaya yung sitwasyon ngayon. Anyapin natin kaya pong mapilan pang bayong strategy ng gawan kanini. Paulidapin rin ang mapilan na pamagbayo. But relatively po, uling malambat na pong gagawan ini. Yes. Kaya ba't itamo po, miragdagan tapa tao. Anya pong miluklok yung kaya katamang malugod na mayora. Anya, masikan kaya po loob na kalupanan ng dati, maging successful na naman po itang kaya kami pong pamag-manage king traffic. And of course, uling kaya bin po ini maka-ICS tamo niya, kumbaga all systems go tamo po talaga. And talagang ipapanantabi for the success of the Giant Lantern Festival. Sir Raymond, makatapilano kong meeting. Aking kaya kayong committee, palagi ako, nung malyari mo, kasi dynamic yung malalyari keng kaya katamong syudad, ang poring malalyari keng kabilugan. Makatapilano akong meeting, and kumusta na rin pa mag-meeting yun, Sir Raymond? Po, actually, muna rin ang bilang. Itang pilang beses kami planning meeting for the Giant Lantern Festival 2023. Aside pa kitang pa mag-attend tamo, kareng regular meetings na ning Execom, ning GLF 2023. Tutubo itang amanwan nyo, marakal adjustments. Kasi yung meto nga plano, lalo na nung planned event siya, nang kahit kabang lalapit siya, kailangan mo mag-adjust. So we have to cope up with detang bayong instructions or bayong development.
lalo na king larangan na ning seguridad, ning safety, in health, public health, ang po pa yung traffic. Po, every now and then, update tayo itang kaya katamong plan at ding regular tamong misasabi, mag-meeting, mag-deliberate ang pumipag-discuss ding membro na ning Response Coordination Committee na ning CDRM Council through the Incident Management Team PIN. So, detang ng aspeto, detang peka, detalye, pisasabihan nila during our meetings, na detang ICS, IMT planning meetings, at kaya belangan, din pong mayayalawang membro na ning kaya katamong committee on PHSST. Okay. Sir Raymond, bala mo, aisip ko, every time na mag-meeting kayo, bala mo, may kakanangaos kanita, itang subukan tayong plano ngayon itang i-run through tayo nung successful ya o ale, atin bang makantang gagawan keng committee tamo? Totoo po ita. Actually, during the planning meeting, mumunan diling panigaralan mi, nung nano ba itang expect tamong maging sitwasyon? Okay. Pila makanano karakala tao, nino ring bisita, nano laretang aliwapang requirements na nitang event. Nuka rin niya maganap, at pilan la ring expect tamong datang. So karin pa mo, medyo panigaralan tayo na gusto nung makanano, pilan at nanong klaseng resources or emergency responders ding i-deploy tamo to be on standby and to be ready to be deployed for any untoward incidents. At data po, bawat ayari miyang pisasabihan ing metong aspeto na ning committee, may pag-agree kami. Kukutnan miyang bawat metong. Kaya kayo, in unison kayo, Yes. metong kayo mo. Kukutnan miyang bawat metong nung asuportan de itang planong mag-arrive kami. So, patse may support siya po ita, titest tayo. So, atin kaming walkthrough, atin kaming actual inspection on-site, and then the day before usually, ay magbalamot test run tamo. So, manibat kaya tamo kanan lukubin tao, no niya lumaling saken, among others, deta po susubukan tala or pa-practice tala, bang kanita nung ating final kailangan at fine-tuning, makapag-adjust tamo pa bayo datang itang mismong event. Kaya pong palagay pilantanang banwang gagawan ning Giant Lantern Festival actually yung CLTV kayang tabi yung GLF for the past 16 years nung ako magkamali. Sir Raymond, pilan na kaya ding datang? Usually kasi we estimate by thousands. Pilan na po kayang palagay ring Malbe for Ligligang Parol this year? Opo, totoo ita, malambat tanang gaganapan nini. At malambat na rin pong panahon, pila na rin GLF yung milabas. Big pandemic na, pa. Opo, na in-employ tayo yung principles of Incident Command System or ICS. Ikita mo maging effective ya. Generally, maging successful at ligtas la retang maging pamaganap tamo kareng GLFs. So, ing maging kahit tamo from anyang tamo kitang malati pa mo lugar from 5,000 ay miras tamo kitang maragula lugar kitang walwalas sa lugar na ning Robinsons kitang gulot. Usually po ring expect tamo dati 10 to 15,000 la po ring expect tamo pero ngayon kalupan napin ning sabi ng Sir Louie nandin aliwa yung sitwasyon ngayon ngayon kasi ala ng restrictions patungkol kitang sinabi yupin mig pandemya nyang pandemya very limited itang face-to-face na inalaw tamo na bumisita dati or makapanalbeng live ka rin or face-to-face. Ngayon every migbaba na or halos ala ng restrictions patungkol king COVID-19. So, we are expecting a much bigger crowd for this year siguro. So, ita po in talagang pagsadyan tamo rin at balo tamo na lalo na yung panahon na ining magpasko ding may papamilya miya beyabe at atin tamong ligligan parol na nung nuka rin metong yung maragula pagkakataon na miya beyabe yung pamilya bumisita la rin aliwang kamag-anak para manalbeke ni kung kaya katamong manibatan abroad then turistang foreigners po pa rin siyempre ring balikbay na bisang Malbe king Giant Lantern Festival. Abanggit na pong kainan din Sir Raymond itang regarding king state of emergency. Anya pong migpasyal kami niya kayabe king pamilya ako sinakiking aeroplano. Sinabala ko sa pasulod do rin face mask. Ketang karelang
announcement. Din palang burindang sabihan, may lift na po in state of emergency regarding COVID kay Pilipinas. So, na po mandatory face mask. Makanta na pala. So, hopefully, talagang ini maging kaya ini, mas marakal no rin tumagon, sarakal no rin makayalbe. Pero, nung ako, yung feeling ko, syempre, rem ngaliwa, po talaga marakal tao, malyari kong malbe CLTV Live King October 16. Nung ko po bisang makiyagum. Masanting niya kayong personal, pero masanting niya naman nayalbe kayong CLTV. O bakit tamo? Digital na yan kasing CLTV. Potang mag-Giant Lantern Festival na. Kaya pa magbalik tamo, ana pong Sir Raymond nandin. Expected a big crowd. Pero pilan na kaya mo ring expected number of vehicles. Alungob mo naman. Nantaya po Sir Louie, kaya pa magbalik na po kaya kayong programang Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung kayong programang Nanupata. Papa-shoutout no pong Arnold Domingo Kadyang. Din kayang pamilya King Bulaon. Sabi na po, good day po, watching from Dubai, UAE. Pa-shoutout po ka rin Kadyang family King Bulaon. Siguro po, manyamala piyugtuan kanyan din Kadyang family. Siyempre, uling Biyernes, palagay ako kasi rin ka Pampangas ng Biyernes na ang ulam da. Balatong, ampong Gigi, Kimbakulod, balatong ampong paksi. Makanano ya kaya piyalo ita. Ray Adriano Bravo Jr. Sabi na po pa shoutout po si Cedric Tolentino. Cedric, shoutout kaya katintamong hanging questionan din kang Sir Louie. Sir Louie, expected dakal manalbe, expected dakal lungob vehicles. Sir Jody, kami po king department nung halimbawa mag-project yan mo po ing mismong IMT ta mo na 10 to 15,000. At yung kikitang 50%. Nung kapit na nalamo rin makasakyan Kenny. So kumbaga, magplano kikitang makantang senaryo. Pero itapin, kalupa na nga banggit ko nandin na ulingin kaya katama pong area Kenny king gulot na ning Robinson. Maragulya, kaya ba't atin tamo po talagang maka-employ ng traffic flow ken. So, kami naman po yung talagang pakabantay mi kanini ining King Kilwal. Ining Jasa Road, yung dating hausan tamo pong Olonga po. Yan po yung talagang didinan ming priority po at ang magkandakta ng ligligan parol. And ito pinas per our experience, basta atin mo sang tao na mag-manage. So, kaya masyadong misakitan. And of course, yung approach na po kasi ng committee ngayon, which is headed by no less than our Ma'am Sonia po. Talagang holistic ya po yung approach na mo kayo. Peka malating detalye po, pisasabihan mi yan. Po. Nyakin traffic po, bangkit na pong Sir Raymond, makatapilahan na kami naman pong beses may meeting kanini. Dito pong expect ming pwedeng malyari, talagang anticipate mila, practice mila. Po, ketang makanitang senaryo na ano na ba retang dapat ming gawan.
Kami naman, no, ito, makaya dyan na kayo, manuling on a daily basis kasi. Di ba? Kaya Di kayo pa. Walagi hol. Ala kayong pinauling magsilbi ko talaga kimbalen eh. At saka ini kasi, Sir Jody, control J ni eh. O kami, sanay kami, karetan talagang potang kayo, biglang-bigla, magka-gridlock kayo. Balo mo na yung response me. What more kayo mo itong controlled event. Okay. So, kay Kenny, masura mo Kenny, itang maging caught by surprise kami. Tama kanyan. Pero kaya may labasan naman, ala pa namang milyaring makanyan, uling naman kayo pa magmayabang, yung incident management team na ng City of San Fernando, talagang medyo kaya alistuya at atin yung foresight. Well-coordinated talaga. The coordination ka rin attached agency, masikan, nakakitala magobrano man yan. And balo ko, sasawpya naman ng Robinson Star Mills, kadetang karelang security guards, kaya Etong pa ita, pamagmano sir. ng trapiko. Pero alam mong enforcers din kaya kayong i-employ, king mismong Aldo? Kaya kaming kabuuan, pelalong admin kasi kanini, papagobaran may 136 strong pala. personnel kami kanini. Magumpisa nga bak ang ganang king mayari. Bukod kanita kasi, potan talagang idalada no Robinson din, yung mga regula-parola rin makasawop na kami. Makatutok na kami kaya nuling siyempre idalan-dala ka rin major thoroughfares din. May naman buring kabang dadalala Robinson, mag-create lang traffic. So atin na pong coordination magagawa ka niyan, Ken. Nung may ka-insidente naman po, we're just one radio away, hanapin. Nuling masikana naman po itong communication system. Agad makaresponde naman po di sa Raymond, yung BFP tamo po yung PNP. Okay. The past years, balo ko, ala namang major rerouting na i-implement. Ala naman, actually, ngenipin kasi uling ewari po, makabuklat na yan naman yung East Gate. So, makasawpya pong maragulit. Yung talaga mo pong obra ami kanini, of course, at sigurado, bisa tamo tali magka-traffic. But, yung importante kayo ni manage tayo, aliya maging malambat itang heavy traffic condition. Okay. Sir Louie, may kasawp na retang pamuklat na retang traffic lights tamo around the city. Kaya nga palagyan makasawpin niya, karas king ligligan. Ay, maragulya po sa ketang aspetong na dati-rati, rening traffic light area ka rin, babantayan nila. Ngayon ganyan, rening dati nga tsuka rin, may ragdagan kaya po warm bodies kanini na makapag-focus tamo po talaga kayo ng area. Ayan, very good, very good. Sir Raymond, itang word, ikit ko may kaka-simulation na. Yung committee regarding ketang pamagsadya na kang public safety, kang traffic, karang may yaliwang bage. Ating kuha po bang makasadyang responders just in case na ala naman po sanang mangyari, responders ketang kaya katamong venue? Opo, actually aside ketang pamanyigurado tamo ketang efficient flow of traffic, ketang venue, dito may ayalawang emergency preparedness and response resources na po ni City, ma-deploy la rin. Atin tamong BFP na ma-deploy for any fire-related incidents na posibleng malyari, uling electrical na retang isasabihan ka rin, ating fireworks, etc. Din kaya katamong City Health Office, at chula rin po ka rin, din kaya through Dr. Weng, mag-set up tamo rin pong medical aid stations kareng strategic locations within the event area bang kanita to cover that ping expected tamong marakalataw nung atin man mika medical condition among others respondan tayong agad. Of course, alimutaw ret atin tamong responsive vehicles or ambulances. Aside kareng City Health Office at chula rin ding San Fernando Rescue Unit to augment karing any other untoward incidents na pwedeng malyari. Ketang insidente, kuno sasabyan po tating malyari kareng parol, correct. kareng kaya, and to augment also ketang medical aspect in katamong City Health Office. Atin tamo pang aliwang susuporta sa SAO kaya katamo na ma-deploy king Giant Lantern Festival. In fact, detang kaya katamong partner civic society organization in communications group mag-augment la rin kaya katamo. So they will be pre-positioning their
people, karetang stations in-identify tamo bakanta at yung Baka tamong pag-radyo mabilis lang agad, ne? means of communication. And balo ko ding Air Force, kukumbira nila naman. Yeah, dati po kaya betala rin din panayon tayo kanyan ngeni tang maging reply na ning commanding officer nung i-allow dala. Dapat dinking Air Force ang paparetang king CSO tamong DX3 Kabalen. Halos kaila mo parehas lamo po retan And of course at chula rin ken ding kaya katamong PNP. Yes. Ding Blue Guards na ning Robinsons mismo, usually naman talagang dadagdagan dala atin lang augmentation forces, dadagdagan doon rin karelang Blue Guards, security guards, ketang event area on top of the security personnel na atin laking mall. Ne? So, of course, kaya betayong Nika, so atin tamong intel, nung nano man, baka nita, for whatever, ang toward incident, makapag-adjust tamo. And of course, we will be supervised by the Office of Civil Defense. So, ideta, itang sabi ng Sir Louie, yung incident management team na ning city, tututukan dala rin at uling malambat tanim pinractice yan, miyabe-abe tanaken, mayan na. Ne? So, detang limited resources na ning city, ang foreign attached agencies, optimize tala and maximize tala for certain large events such as the Giant Lantern Festival. Kasanting na po naramdaman, coming from Sir Raymond, bala mo, atin yung backup, inim-backup, atin yung fail-safe. Pero siyempre, contingency. Basta lugod na nga pong ginupon, alang untoward incident ang malyari ken pong Giant Lantern Festival. Pero, nung sakali man, pero alapin po niya. Sabi natin po ning kaya katamayang ubiye, Engineer Marne Castro, isang Giant Lantern Festival, muran. Just in case po, mika unforeseen circumstances, force majeure, nano po inggawan na ning incident management team tamo? So, incident management team tamo po kasi tinyang amanwan na safety officer. Istong yung safety officer, at tinyang detect na unsafe acts or unsafe conditions or situations. Nano yaman yan? Nano yaman ito or weather. Or what? Maobligata mo pong mag-recommend talaga na i-cancel or i-suspend yung event. So, nano lareta. Of course, datang alita mo talaga alatang control. Like, biglang minayon. Biglang masikaning uran, masikaning hangin. Remember, in safety, da po kasi rin tao manalbe. At lalong-lalo na rin ang operators tamo, kareng Giant Lanterns tamo, na ating yung electrical component yan. So, data po kasi rin main priority tamo. So, is ating manmetong may compromise keng security, safety, or health naning ding manalbe ang po paretang involved to include the incident personnel, we may have to recommend the suspension or cancellation of the for the event. meantime. Tama kanita. Pero as mentioned po din, sabi ko atin tamong contingency para ka rin. Okay. So istong meg tinuki katang talagang pinlano tamo, atin tamong plan B. Okay. So atin tamong contingency plan. But worst case scenario, data siguro ka rin tamo po mga ilangan na talaga mag-recommend cancellation or suspension. But in City of San Fernando, in Giant Lantern Festival, regular naman po mag-offer ebon kasi yata yung guys. So, sabi namin Lolo Marnie, taglos yung aalay din, baka nang talagang maran. Panahuli na mo po, Sir Raymond, pag nakapo karetang bawal, kareng kikatam tala panalbe, amunta kayong pong site tamo na. And syempre, i-assure yun po na at sukay po ken na manantabi kareng kikatam manalbe. Apo, kareta pong kikatamong manalbe king Giant Lantern Festival ngayon daratang December 16, 2023. Ito, while ala na pong restrictions king COVID-19, but we still encourage po, detang lalo na retang vulnerable persons to still wear at least the face mask at magdala pa mo rin pong for sanitation tamo alcohol. Po. But as far as security, the traffic, health and emergency preparedness is concerned, in city government po, kaya beda rin miyaluwang miyembro na ning Public Health, Safety, Security, and Traffic Committee na ning Giant Lantern Festival 2023. At kami po
tutukan miya po yan, physically magbante ka rin, at ready rumispondi kareng na anumang emergencies or aliwayo pang pangangailangan. So again, syempre, deta pong bawal, nung kay etano po dadalan, balutano retang usual, detang sharp objects, Pataram, deadly weapons, liquor, I think is bawal po, still bawal. kay bawal ya po ita. Ang po pang aliwa pa pong bagay na balutana na pagbawal banta po, alata namong maging abala po tang manalbeta mo or lungob tamo kita pong event area. So ito po mikitikita mo po king December 16, 2023 para king Giant Lantern Festival or ing Ligligan Parol kaya Ciudad San Fernando. Sir Louie, mabilis na mo. Asahan na rin kaya katamong kabalen, lalo na rin Fernandinos na best effort, free-flowing traffic king mismo nga doon ng GLF. Expect na po makanyan. Na, kasi parati mi naman pong gagawa nini. Usually naman magka-traffic mo po talagang mayari na. Uling nga sabi-sabi. Nagdanagdan lang Pero ito pong potang mag-start pa mo, uling gradual naman ipamandatang na rin tao. Aliya pa po makanyan na ka-concern ng traffic. But then again, we are always ready for any eventuality. Yung pag nakakumo po on our part, muna ka rin, gana-gana rin motorista po rin manalbe. Muna kailangan safety, discipline, ampong enjoy. Mag-enjoy lang po atang manalbenong Giant Lantern. Oren mo po rin kailangan tamok yung aldo nga ito. And hopefully, maging successful niya po ini at maging partila po rin. Ganang manalbe. Kaya nga daratang ligligang parol, maging successful niya po. Kare po kaya katab tala panalbe, den pong bisang manalbe king site, malyari po ita. And for other announcements po, tumutok kayo po kaya pong City Information Office po ng City of San Fernando and siyempre ken pong CLTV 36. Dakal pong salamat Sir Louie, Sir Raymond, dakal pong salamat kaya kayo kaya katamo pa magbalik. Dakal taha po gawan nung bisa kayong magkanta ko, Sir Raymond na kayong magkanta. Ikaw po ba mo kung magbalik hapon nano pata? Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Kabilis na po Pampanga. ng katamang oras, pero siyempre, kalupan ng banggit ko nandin. Diyan pong pa-shoutout, Toreni po, mig-message sa po ikikatamang atsing malago, kumusta na ka? Nanong paugtuan nyo, Ken? Shoutout kang Jennifer Furio, kang Linel, Lester, Ate Dilin, ampo kang Tirin, Amanalbe, Kayabe ko, King Bale. So, ma'am, asong potambingi, check yun nung digital ready na kayo na ating malago. Maria Cristina Pedraya Lapus. Shout out, Jaggerist with Mama Divina Pedraya. Ika ng Jaggerist Ken. Basan tano man po nga ni rin kaya kayong komentong kikatamang question of the week. Nanong mo yung apag maragol ning aluwayan. Nanong content, video, yung pekaburi mong Alben King social media, ne? Aliwayin nga basa ko. Bakit kaya? Ana pong Juju, good morning mga idol. Romeo Katakutan Official. Alang kamatayang talapia. Milo kuya po kasi kay lubitang kaya katamong stop kenin mabang luya po kanitang guest kaya siguro milo ko kay lub ning kaina. Marison Maglaki. Charity vloggers kasi dakal la asosopan kareng kalupa tamong pakakalulu. Actually anang panahon ng pandemic metong kareng Alben ko foreign germs. Bali foreign germs ng foreigner Talagang sasawpya kareng pakakalulu. M.K. Ramos, haunted vlog. No karniyan, haunted vlog. Ayan, nanyang vlog yan. Burikeng Alben, makatakyut niya. Kalupa na po nito may comment na din. Detang Alben ko naman, detang Mami at Charity. Detang Mami at Damula, guling kailangan dala, Mami at Scholarship, pag-aral la. Basta enjoy tamo mo po and siyempre maging responsible king kakatamong pamanalbe king miyaliw ang content king social media. Bayo tamo po mayari gambolan tayo pa mo po yung kakatamong amanong si Swan. Dagdagan tala rin amanong kaya kayo gamitan ng kakatamong Kapampangan word of the day. Yan, kaya pong kaurasan na ini, mamirapal na ako po. Mamirapal. Buri na po sa baning mamirapal. In Tagalog, nagmamadali, in a hurry, kasi po oras na, mayari na po yung metong oras pa, mitam-tam nga ning aldo na po ng Biyernes. Nano patabayan niyo po pasbayo kay Lunes. Sana po kaya betani at sing malago. Ako po yung Jody Dizon Mercado, yung kaya kayong talaso yung ating puso. Makabali. Naku. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga.